gipatin-aw ni Jesus nga ang kabubuton sa amahan nganong nianhi siya sa kalibutan mao gyud ang pag-antos ug ang pagpakamatay. Naunta kuno siya gahom aron dili ni mahitabo pero ni sunod lang gid siya sa amahan. Lingi ay mong tupad ina ganahan ka ng maong misyon kana bang mag-antos ta og magpakamatay. Ganahan mo ana? Kinsa may gusto ana bita sa kamot. Oh, mauna ni ron. Ang nagsunod sad ni Hesus usa na ni ana si San Pablo, si Bernabe. Mao sa ilang misyon mag-antos og mamatay. Mao na si San Pablo gibato siya sa iyang pagbuhat og maayo, gibato siya matud pa sa unang pagbasa unya guroy na lang ko siya murag iro ang patay nya gilabay ngadto sa gawas sa katong ilang syudad or lungsod nya na buhi siya balik unsa may gibuhat ni San Pablo pagkabuhi niya ni dagan palayo. Wow, nibalik siya ngadto sa Iconio, sa Pisidia, nagsigi na sa siya gwali dito, wa gyud siya mahadlok. Ngano man, kay bawo man siya nga ang iyang misyon, ang iyang tahas sa kinabuhi, isip magtotoo, mao ang pag-antos o ang pagpakamatay para sa kaluwasan sa mga tao. Kining maong misyon o kining maong obligasyon nato kung ato lang gid ni siyang ano bang ibutang nato bag kinasing-kasing gyud ba mao ni siya sekreto nga makapawagtang sa mga pag-antos gani makawagtang sa kamatayon dinhis kalibutan. Ang nangatuog mamudya kung kitang tanan ba gusto na gitang moantos nya mao na ginay atong higugmaon ang pag-antos mawa ang pag-antos sa kalibutan. Kay kana manggong pag-antos labi na ginang kamatayon iya na siyawa ba nya unsaon man na pagpatay ang yawa dili piniagig paglikay kay mosunod ba na di sad pinaagig pagkahadlok kay mosamot ba na di sad pinaagig kaisog kay malipay na nun na siya masuko ta ang makapawagtang ragisyawa gugma niya kay ang pag-antos o ang kamatayon iya masyawa higugmaa ang pag-antos higugmaa ang kamatayon mawagtang na hatis tingiyo kanang imong naong nag-antos manggana sige makagkiskis na imong kilay sikag pa-color sa imong buhok tanawa di ba ni samot imong pag-antos kay nga naman mo gasto naman sagka di lahi na sa nang pag-antos niya usahay masina na ka sa imong isig katao nga may isang pagkakiskis ang kilay labaw sa imo mas maayo ang ilang pagka-color sa buhok antos na sad ka higugmaa ang imong naong kanag yung natural ni mong naong ba higugmaa di ba mag-anam kag ka-relax nya mag-anam sa kawagtang imong pag-antos din asa ka masina sa uban mawagtang ng imong kasina sakto dili anong tulo ra may nitubag digid mo motoo sama nang kuan di ka kaantos nga ang inyong sudan mantini lang gyud kay mao ra lagi intay sweldo pila ra ng sweldo 600 ang adlaw kuaan pa spliti kuaan pa sa imong deduction pila na lay mahibilin nya magsige din tag gumbol sus pait kaayo sus padir pait kaayo pila ra goy sweldo pero kung mag-antos lang gyud mo luya og asin inyong isudan gikas buntag ngadto gabi 3 days luya og asin pila ra may gasto ana di ba
Luyag asin lang. Unya, ayaw na pagpalitan ng motor, ayaw pagpalitan ng mga refrigerator, ayaw pagpalitan ng mga TV, ipamaligya na tanan, kana mga cellphones, ayaw pagpalitan na. Kay mabuhi ra gid tagwa na sila. Ana. O di suga ra gyud. Makabasa kas Biblia, makarosaryo mo, kaon luyag asin. Sudan. Paigo imong sweldo dili. Purting paigo oy. Purting yung paigo di ka ma-problema sa bayaran nas kuryente kay minimum ra gyud 30 pesos. Unya di ka ma-problema sa bayaran nas tubig. Kay na naman kay ikabayad. Pero mo salikway kas pag-antos aning simple ngita jud kato mga hiniwa unya mo snacks gyud kagyud ana mga Jollibee kana yung mga burger unya palit pa jud kag cellphone napagit TV mangutang pa jud ka ng TV dagko kay tanan kay ganahan jud ka anang dagko kayo smart TV nga imo na lang sultihan mo hatag na ka pakitas padersiano gawas des padersiano ana mo gina imong pangitaon amna mag-antos gyud ka antos kag bayad ratol kay kastanan ining sweldo nimo wa na kay madawat kay imo na sang giutang daan giinteresa na sa dang imong utang purtin daghanang pag-antos kay wa man kamo antos di ba mao na ang pag-antos matud pa ni San Pablo kinahanglan tang moagi sa daghang kalisdanan sama ni Kristo aron matagamtam nato ang himaya nga way katapusan. Antos gyud. Bisan kamong mga bana, sige mong tan-aw ng porn, sige mong tan-aw na inyong silingan, kay luod na kay ignaong inyong asawa. Tanawag madani ka nang imong gisigihag tan-aw. Nya mo text pud na nimo nga gusto ka ana Di mo ngadto na ka kay mo tilaw sa kaato kay luod lagi kayong asawa. Ana di ka kaantos anang luod di ato na kaatong nindot karon gukod-gukoro naman ka ingno naman ka nga kundi gikin mo tagaan ani itugan ti kasi mong asawa gipicturan ba ato nako nga atong gibuhat awa na sugod na kag karatol nya kay tulo man kabuk imong gitirahan nya tulo man sad kabuk ang ning hulga na nimo di 40 na mo di man ang usab hangtod na wa na kay kwarta 40 na nimong antusa mahibaw-an pagis asawa tuan na ni ulbo ng kagubot porti na yung antusan ni react pag yung imong mga anak porting sukua tua pag yung imong mga kaliwat mga in-laws nagilibak na kagmaayo maglakaw kang muragwa na porti ni mong uwawa nya pabaga na lang kasnaong pabagas naong antos lang yapon giantos pa to nimong luod mao pa to imong sigyag tutok way siguro mulami ratok balik lagi nya wa pagi sala wa tanan ana nindot pag yung kayo imong kinabuhi kay ni antos man sige lingay mong tupad nasugod karon sige na antoson tika kani man mo'y sikrito des kalipay diay ang pag-antos man kini man day sikritos kinabuhi mao man di ay ang pagpakamatay mao nga gigamit ni Kristo ang pag-antos mga igsoon kay gusto taniyang lipayon gigamit niya ang kamatayon sa cross kay gusto taniyang tagaag kinabuhi mao ra sad na ang paradigm nato ako isipari daghan kay kog opportunity nga magpahayahay kolekta palangdaan kanang inyo mga slat-slat ug ako ginang isod sa bulsa pagkanindota gyud kinabuhi gyud no yahaya lagi adi mo to kadang mga offer daghan kay mga offer love ako ginang kanon tanan pagkahaya-haya gyud way siguro giputla na ko tiil tungod sa diabetes kay tason biya kog sugar ug ako ginang pahimuslan oy sos karon ako nang gipanghatag oy nganis mga staff nagoy usahay mo ingon ko wa na di ay snacks nahurot man pa dir nako gutom ra baday kari na lang imong Skyflix pa dir asam dito mga burger ring gi-offer hurot na pa dir oy so sige lang antos lang ta Skyflix ana usahay gyud tubig init na lang akong pabutang ag ahos
tangila nag-ahos kay para suka na lay kuwang para mahimot ang inununan. Inom tana kay pawa man kuno na sakit kuno. Ana, sakara sa kustaas dito sa akong kwarto, gyud ko dito ref, wa tanan, wa ra gyud. Abog ra gito kaon ka ng abog. Ako nang gituyo mga igsoon tungod kay gusto kong malipay ang mga tao nga akong giatiman. Gusto ko nga kamoy makatagamtam sa bahandi nagihatag sa Ginoo dinhi. Mao ni nga nanindot ang atong simbahanan, nag-anam og kanindot hasta patong kumbinto nanindot, pero naapabiyay ang tusonon diha, daghan pa kay tagbayronon. Nya unsa mo sa itong buhaton para mawa ning pag-antosa, muantos tagpalit og slot. Gamay ra kay nang pag-antosa pero makapapas nagdaghang pag-antos. Palit kag slot SBF dag tag 500 kada semana. Antosonon ginoon kay mawa imong snacks, usahay mawa pang imong igpapalit og kaning mga mga gamit-gamit ba. Hangtod mahuman natog bayad ang atong kumbinto. Antos ginoon pero tanawa unya inighuman anang imong pag-antos. Inighuman ni anang pila ka buwan nga moapil gyud ka dinhi pagpalit og slot. Tanawa unya matod pa ni San Pablo, matagamtam nato ang himaya nga way pagkatapos. Ingka ikamatay na napader, oy ayyo kog ingna, dili pa ka mamatay, daghan na kay kag masinati nga nindot. Kay ngano man matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag sa Salmo? Wa naman sa nun katubag. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Mahimo na tang higala ni Kristo tungod sa tong antos o pagpakamatay, masinati nato ang himaya sa Dios. Nya unsa may atong unsaon nato pagpakita sa uban mo mahitabo na sa atong kinabuhi. Muna si San Pablo, si Bernabe ug ang tanang mga santos like ni San Vicente Ferrer, bisan gani kani mga santosonon, sila si Bishop Chupilo Kamumot ug uban pang mga santosonon, makadasig sa mga tao. Ang nahitabo silang kinabuhi, naghatag og kalipay sa mga tao. Mao na ang himaya sa Dios. Matug-an nato, dili pinaagig pulong kung dili pinaagi sa impact sa atong kinabuhi ngadtos uban. Lingi ay mong tupad ing nakalipay kas inyong silingan. Nangutan na kumusta man nakalipay kas inyong silingan. Karon ay porting away aning tubig, kanig yung tubig inangkunay tubig, ako ng sapa, ako ng tabay, ako ng tuburan, hilas-hilas lang. Imbis maghinatagay tubig, ibaligya na, kuralo ng iyang tubig kuno, kay iya ng tubig, o niya, ibaligya dayon. Mao naman ni ron, binaligya ay, ang resulta, nihubas ang tubig. Haron ipakita sa Ginoo nga, mangwarta ka ana, niya igihan kay ka ana, kay imo gyud na, tanawag mo hubas, di gyud ka kapatubod ang nagbalik. Muna na mo report nako, pader unsa man ning akong igagaw, di naman imuhatag og tubig, hastang sapa pader giangko naman, gikural namang sapa kay iya kuno nang yuta, maangkon ba din ang sapa di ay. Nako sagdahi lang moabot rang panahon nga mura na siya piyo nga nahubsas tubig, maglukdog lapok nga di nakalakaw. Isang say pasabot anak pa din, nako hugaw kay na siya huna-huna, hugaw kay nagkasing-kasing, moabot yung panahon nga mag-uga ginang iyang naong, wa na siya kalipay, luos lang nagpangaway. Sabi niya kami pa din, nako mauna mo kamatay, kay wa na mamoy tubig, pero mamatay mong malipayon, malinaon. Hay mang tinuod nga tubig nga way hubas-hubas, ang tuburan sa tubig sa kinabuhi tuas langit, nga matod pa ni Propeta Ezekiel, mulangoy na lang ka, di gyud ka kapahubas sa tubig. Pasabot ang mga taong manggihatagon, ang mga taong dili
dinhis kalibutan nya dili mangangkon sa bisan unsa, mauna sila'y makatagamtam sa kabuhong, sa katagbawan, o sa kalipay nga Diyos nun.